Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan ngayon tay ikambya kita, kat naggapo iti pagayam tayo ani Zaira, iti probinsya ti Benguet. Kasti man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak nga avid listener iti daytoy a drama, kat natignay mat ti riknak amang isalaysay iti pakasaritaak. Jak ninamnama adumtang ti panawen a makariknaak iti ayat. Gaputan nakunak iti bagik, adya kon makiasawa pay, ta naragsakak met iti kinasingle ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Zaira, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Partakak ti bagna. Tapno makasubli ak adagos iti trabaho. Tapno jak maladang. Oops! Ay, sorry sir. Sorry. Jak inggagara. Agdardarasak ngamin. Okay lang, miss. Ngam nung maminsan. Kita am ti pagpagnaam. Nagsorry ak lang arudan. Suplan. Inakon mga la ititikin. Tapno nakareserve dun ti pagtugawan mi. O anya, nakaala ka ni titikat na? Siyempre, ako pa. Ngam amom, adda nakadinong parko itay alalaki. Anya? Suplado, tapisak ko maitay. Ngam, kimanaw mat adagos. Anya? O, nakatatapi sermon? Una, nagsorry ak lang arudan kat. Nyo maminsan, kita ang ti pagpagnaan, kunanakit din. Di no sana pimanaw adagos. Impakat mo talaga ti kinatigrem. Ti kinasopladam. Ay, una, jak mat yung gagara. Ang gwapo ka di, friend? Wan, adamat itsura na. Natayag alalaki. Wow! Ay, amangan no adda makagapo no apay anak ka din nung parmo de dya alalaki. Amangan mat no, ison ti soulmate mo. Di ka man sing. Malay natin. Di ka kami nagsupla-suplada Tapno maka-boyfriend ka matan. Tapno di ka mabaketan abalasang. Che, kantsawan nakmanan. Ay, uray agbakit ak abalasang tanaragsa kaklata. Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Nasayaat mat nanang. Adda ka nito ang mabanog ka. Adamot ka nito ang makarelax basit. Wen. Talaga akas ta, anak ko. Kas kanyak nga inam, idi agtrab-trabaho ak pailaeng. Ay na, kada kami ang maestra, makabanog mat ka ti sumanao. Ay nangruna no adda pay lasulpeng nga ubeng. Isupay nga anawaan. Iso ajak kayat ti kinamaestra nanang. Tadyak kayat ti agan anawa iti ubing. Iso ka din nga aging gaitakat awan pa'y nobyom. Apay, di mo kayat ti makiasawa, anak ka. Di mo kayat ti maadaan iti anak. Saan mat akas ta, nanang? Kayat kumot ati maadaan iti bukod a pamilya. Iso na lang tagtanta na nga. Narigatan ti mailawan. Ay, sa bagay, nasaya at mo't kit di dayta akapanunutam, anak ko. Angam kita tano adda agarum kan ka kat nawaya lakit de. Ay, sungbatam anagos tamaki asawa kan. Tane, bumakbakot kan, anak ko. Ninanang mo't. Ubingak pa'y, 32 laang matitawan ko. Yan tangay holiday inton bigat. Intamanan ag-jogging ije sports complex. Ay, wala. Day talaga yan. Di mo pala imbaga, idisakbay ang nagawid tayo di kalman. Nalipatak nga rod. Okay. Kalpasan na. Mapantan to iti kafe apasaray pagtambayan ta. Una, tapno makapag-chika ta na imbag. Ay ibagam gayam kin ni Rodel, tain tayo ag-jogging. Ay na, among matanday jay atawong. No inawis ko kat di na kayan,
Talaga saan asumurot. So, alas 6 inton bigat. Ang kita tayo dyan sports complex. Ang mga numala daw ka manan. Saan? Ang mga noomun unaak pa'y amakadanon ijay Para makita Okay, see you tomorrow. Uy, talaga mat Nasapa ka nga imay ditoy. When ata nakababain matkan ka. When tatunggal adalakad ta, pasaray maladaw ka. Wanan, isingir mo mananday ta kanya. When nagrigat sa mat ya gururay anya. O ala, rugyan tangarot tag jogging. Hello, miss. Kasla nakikita kayo din, Ha? Si kajay suplado anak ka din nung parko ijay bus terminal. Wan, malagip kon. Pasensya ka lang ko man, nukas niya tidjar ko ini. Ang talang amin pakariribukak iti di agundaway. Kasta ka di? Mabalin ka di ama mo, tinagan mo. Iso ni Zaira. Ay no friend, si kakaditi pagdamdamagan na. Nagbayag ka mga minasumungbat. Di siya ako natin nang ibagay tinagan mo ka ni Mr. Guapo. Ay, anya ka di tinagan mo, Mr. Guapo? Siya kay Billy. Kaya't ko ti magisiningad ka na kayo. Mabalin ka din, awisan kayo ngagkape, kalpasan ti panagdaging yo. When ko namon Zaira. Ay, oo na. Sige. New number. Sino nga tada ito eh? Sungbatak man lang. Hello? Sino da ito eh? Zaira, ni Billy na ito Ha? Kasano nga among TCP number ko? Kat jakmat intad kan ka? Pasensya ka. Inalak ka ni Shane. Anya? Mabalin ka din awisan kayo itong Sabado. Awan mo't siguro si trabaho yo. Kwa. Ladingitat. Ngam naka-schedule kami amapan ijay aklan. Ada ngamin seminar mi ijay. Kasta ka di? O sige. Inton agsubli kailang arudan ti panagkita ta. Okay. Sige, Billy. I-message kan tulaangan no makasubli kami. Gad, naisaganam aminan nga imutem iti papanyo iti gayam mo iti aklan. Una nang. Kita taamangan numalipatam dagiti importante akasapulam iti panagbiyahiyaw. Saan nanang? Naikargak amin ng itibag kan luggage ko. Alangarod, agan-anad kayo iti ipapanyo ijay Una nang. Kunak ngamin asumurot kayo. Ngam di yumat kayat. Tapno makapasyar kayo mat iti sabali ang lugar. Anak ko, no adanton kaayan-ayat mo kat agpasyar kayo, ay isunton ti isusurot ko. Anya? Imbagayo day tanana nga. Ang mga numaklaat kayo no adanton tiyam amo kada kayo a boyfriend ko. Ay kat pagkaragsakak no adayam amom kanyak anak ko. Ay sapay la kumatagpay suday ta. Ang mga no sa umlaang mat. Basta nanang, di kay kadiaganan, madanon to day ta. Kaanon to? Inton di kan makaanak? Ay, unay kayo nanang, di kay tumot mamati kanya. Agyaman ako na ito naklunak matlangan, Zaira. Gapot na ay ayatan ka mat. Katsapay la ko ma, tadi naktupal daangan. Gapot ta si kati umunang ayat ko. Kat kayat ko asikan ti ka forever ko, aginggat si bibiyagak. Ikarin, si kalang ti babaeng nga ayatag tong palbiag ko. Agyaman no kasta, Billy. Ay na, maragsakan at para kada kayo ka ni Billy. Kamaudyanan na, at damat lang ang boyfriend mo. Saan ka na mabakitan na balasang? Unay daytan, friend.
At danton ka duwam nga agpasyar no day tay sana ka makasurot. Nang runa no di nakpalubusan ti asawa. Kat, kaano nga iti kasaryo? Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Siyempre, nabiit pa'y mula sinong batak ni Billy. Wan matkit di Ala, tarigagayak ti kinaragsak yun. Partakan yun. Tapno at danton baby yun. Anya, sika talaga, Shane. Da kayo ate rumbang amaadaanan iti anak, tadan asawam. Wen friend, dandanin. Nanang, tatang, yamamok kada kayo ni Billy. Ha? Pudno ka di daytoy, anak ko. Ay na, bakit? Isungarod ang nagawid na dito'y balay. Tayam-am mo nakadata. Ay na, kasla nga min Jack mamate. Naibagarabi iyo, tata. Nana? Kastamat, barok. Kastamat, barok. Pastraganda kami pa'y anana. Tatang, taditaunag ti pagsasalitaan tayo. Ay, uwan gayam anya. Ay, nalipatan mi pa yung timang pastrag kada kayo. Mala, umunag kayo pa. Nala, agtugaw kayaw, barok. Agyaman tata. Gapotan ay kiawid kan kanibili. Kaya't nasawan nga adan nagkinaawatan niya. Uwan tatang. Uwan tata. Isang imayak diti balayo, tapno maamamo kayo at adakkel na. Ay na, ala, agsarsarita kayo pa'y tainak mangisaga na iti pagsasangwan tayo. Sige laang, bakit? Ay na, nasaya at mat barok. Iti kasta, mamamuda ka mat anaimbag. Natangan kay muten. Isu apanag kunak. Amuyaw tiar aramiden yaw. Ken amuyaw dagiti limitasyon yaw. Uwan tata. Ket sa pala kumata maikariak ang maikamang iti pamilyayo. Ay nabarok. Saan kami nga agpilpili iti agbalin nga asawa to'y anak may? No asino ti kayat na, ay ket adakan kuana dayta. Ti ammo mi nga rawd, ket agbakbak eten abalasang. Tawan man la ti yam-am mo na kaayan-ayat na. Ni tatang mo't. Italaang adayam-am mo na kada kamay. Kahit si kadayta, barok. Kahit sapay la kuma, tadi mo to pagladingitan to'y anak may. Respetuan kan ayatam kuma itinapudnaw. Ikarit tata. Gaputa ay ayatag unay ti anak yo. No kasta, namitnan dagiti dadakkel mo, Saira. Uwan, Shane. Kat, anya ti panagkunam. Kayat dagiti dadakkel mo para ken ka. Uwan, friend. Mayat ti panag-iistoryada iti rabi Dagdagan nakpaykit din ni nanang, taibagak kanon kinibiling agkalay sa kamin. Wan mat ngamin, friend. Anya pa'y latiyan aramiden nyo. Medyo nabayag mat basit, sakbay nga inaklon mo ti panagayat na. Isu at tulagan nyo kit din ti kasaryo. Laglagi pam, saan kayo nga umubing? Amok day ta, friend. Ngum alangan mat asyak ti mang dagdag kan kwa na tapnog kasar kamin. Well, saan mat adakas no si kati mangibaghang agkasar kayon? Ay na, mabainak lakit di. Okay. Urayam nga rudlatan no kaano nga ibaga na ti panagkalay sayo. New number. Sungbatak nga ta. Ay, sungbatak man lang. Hello? Sino da ito Si kakadi ni Zaira? Wan, siyak nga rod. Kan aping amom ti cellphone number ko. Kat di ka matam-am mo. Saan nanas ka na maamon? No asino tinangalak iti number mo? Kaya't ka makasarita iti personal. May papanday to'y ka ni Billy. Tapno di ka mailawan kan kuana. Siyak pala ang kay ayatan na. Panakip butas kalaan. Anya? Ni, apay kasta ti bagbagam. Kan asino ka talaga? Tapno maamon no asino Sa bata nakiti-text ko kan kaalugar apag sinarakan ta. Bye.
Hello? Hello? Pinutad nanti salitaan mi. Tapno maamuak no asino dayjay. Makisinara kakan ko na. Ngam ibagak pa'y dayto abanag kinibili. Ni Elsie dayjay, tisigod akayan ayat ko. Kayat na't ni makisinubyan kanyak. Ngam diyak kayatan. Kasta ka di. Ngam apay nga inawagan nakpailaan. Apay akas jay tinaibagana. Adda ka di ilimlimad yo kanyak, Billy. Ay ayaten ka. Kat diyak kayata madadaal ti relasyon ta. Gapo iti dayjay a babae. Diyak kuman kayata maamuam ti may papanken ko na. Ngam impamuspusan na ti amin tapno makontak na ka. Billy. Nag-abroad ni Elsie. Ket ko na naakalpasan ti 2 years a kontrata na. Agsubli ti agkalaysa kami. Ngam saan na napasamak ti kasta. Tanaamuak nga da nagbalin a nobyo na iti panag-abroad na. Siyempre, nasakit para kanyak ti kasya napasamak. Sige. Ituloy mo, Billy. Dumdum nga ka. Manipuli din. Sa anak kon anak daan iti nobya, tadyak kayatan ti masaktan. Nagbalinak a woman hater. Isu nga dinadong parnak. Amo ka ti first impression mo kanya kat suplado. Pudno dayta. Kat idinakita ka manan. Nagrusing ti ayat di ti pusok. Isa di ka madanagan. Tadya kon subyan na diyang Elsie. Kaputa na bayagan anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Sika ti ay ayateng sayra. Awanan sa balipay. Iso matlagaya mainsukat nak ni Billy kan ka. Tanapintas ka. Ngam panagkunak. Itatanag subli akon. Siyak matlaan ti pilyan na. Gapo tapanakip butas ka lang. Kasta ka di? Kaslasaan ka mamati iti bagak? Iso ang makiwin naswaskan ka ni Billy. Tapno saan ka masaktan no agkalay sa kamin. Anya? Agkalay sa kayo? Ang mga no arapaap mula ang dayta. Anyat panag ko ng kanya. Agparpartuata kiti sao? Well, Elsie. Apay anas ka nakasta ti ibagam iti nobyak. Ha? Billy, kasano nga mong ti kadami dito eh? Gaputa sakbay nga imay dito ni Zaira. Nakapagsarita kamin. Anya? Lading ito, ngam ni Zaira ti ay ayatag. Napukaw anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Idi naamuak nga da sabali ang nobyom idi balas yung tao. Gapo ka dita nagsina kayo ni tinobyom. Iso akayat mo ti makisinobyan kanyak. Saan to Apollo sa mapasamak ti kasta? Billy. Mariknamot ita ti saem anariknak ididinak pinagan ano. Okay. Awanan ti maramida. Kunak no kayat mo paila ti makisinubyan kanyak. Nasaysaya at nurisuten nyo ti anyaman at di yun nagkinaawatan iti nobyom. Tapno agsinubyan kayo matlaeng. Sige. Panawan kayo na. Katsapay na ko ma. Tamatagi na yun, ti kinaragsak yun. Oh. Zaira, laglagay pa makanayon. Si Kati ay ayatan. Ay ayatan ka mat, Billy. Si Kati umuna tan maudi nga ayat ko. Kas nakunakan ka idin. Ayaten ka mat ititong palbiag ko. Isa tulagan tayo ti panagkalay sa ta. Tapno mabindisyonan ti relasyon ta. Will you marry me, Zaira? Yes, Billy. Makikalay sa akin ka. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Billy, Mr. Lonely. Ket kalpasan ti may sa atawan, naadaan kami iti anak a babae. Kastan, Mr. Lonely, ket agyamanak itin kay panangidrama iti pakasaritak. Tuy pagayam mo, Zaira. Pagayam mi a Zaira,
napintas ti pakasaritaan nga imbinglay mo kada kami. Dagiti pasamak adumteng iti biyag, ket adda plano ti Diyos. Addaman dagiti pakasaktan ti rikna tayo, ngam iturong tinamarswa tinapintas nga ibunga na. Nulaket ta kumamang tayo lataken kuana. Bueno, papagayam, intay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti biyag, ni Zaira, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kanin surat para iti script, ni Teresa Kalay, iti direksyon, Voldy Paclay, sound effects, Jofer Anas Basit, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ay, Marcelo. Wala. Swerte ka talaga, Sanya. Gabutan na pintas ka lang arod na kaya nayat ko. Nasingbat ka pa eh. Ken mangup-opisina ka pa eh. Dakkel ti sweldom. Unay kan aya. Nabartag ka manin. Sana balya? Tagwapo ako mait. Sanya, pagawida mo, tas nga ilim. Ha? Ah, Isang sangpot na pailaan ng pagawida ko, nanang. Saan ka kadipay anak ka Amiri, Sanya? Nga awan maganap mo iti daytoy akaayan ayat mo. Nanang. Gapo tamam martag. Kitaam tunggal sumarungkar dito'y balay. Nabartag lang ta. Saan ka naragsa? No bilang ta iso ti pakikanlay saam, Sanya. Nana, pasensya kayon kanya ka. Inawis dak namin ijay store. Hoy, Sanya. Agbalaw kan itatanasapat ay. Ala, agawid kan Marcelo. Laglagi pam daytoy nga ibagakan ka. Saan ka nga umay dito'y balay no nabartag ka? Maawatam ka de. Kanda ito'y pay ti may sa alaglagi pam. Awan masakbayan ni Sanyakan ka. Ta sigurado nga isunto ti mangpakankan ka. Nga maid, day tala agbarbartag ti amom nga aramidan. Sakat awan pa'y natalgad a panggadam. Day tala taer mo ti pagkarkarit mo. Nanang. Awan serbi ti kinataer day ta boyfriend mo. Taday tala agbarbartag ti amom nga aramidan. Nay, apay ang nakatapaya ka, Marsilaw. Nasakit nga min ti ulok, tatang. Nahang-over at. Dahi takit nga min, Marsilaw. Tanabartag ka manan idirabe asim mangpag. Sakit ti ulok. Kastam kadilataan. Dahi tanti patay mo no kastam laeng, luko. At da kadilinuto yung noodles, tatang. Tay napudot ko ma. Ayawan! Yung kagluto no kayat mo tag noodles. Ilutuan nakman, tatang. Ay, salpag ka! Di nak ibaw na kasta. Tamarurudakan ka. Yung kagluto no kayat mo ti aglamaw. Anya tigatanga, Manong Marcelo? Ikan nakman iti may saboting arak, Nancy. Arak man ang tigatangam? Wen, apay, di mo kayat? Inak gumatang iti sa bali nga store. Ay na, Manong Marcelo. Dadaulam ti kinataer mo iti kaiinom mo iti arak. Lakwan na kuweno saan? Saan? Sige, ingkan gumatang iti sabali nga store. Anya ka magtanayan, Nancy. Ikan na ka din. Tama sa duta ka mapan iti bangir nga store, tanagad dayo. Saan ka nga rod nga ikan? Anya ka no tigatangan na, Nancy. Ay na, friend. Arak, ngamjak ikan. Sige, Nancy. Ikam. Anyakit din. Adamot kwarta na nga ibayad na. Ne, abay nga isan niya. Kaslama di tituno ti sa Saan ka kadipay amang rik na, Manong Marcelo? Ay, sanya. Agkonsumisyon ka lang no iso ti makatuluyam. May salang matabote.
Sa anak nagbartek. Marcelo, ag-break kan. Saksi ni Nancy nga i-break kan. Gaputaday tala arak ti ammom. Sana, di nak-i-break. Ay sos, pudno ti ko na ni Nanang, nga awan maganap ko kan ka. Kan husto ti ko na ni Nancy, nga agkonsumisyonak tulaan kan ka. Iso nga aglinipatan. Sana, pangasim sa niya. Ay, ayatin ka unay. Ag-break tan, Marcelo! Sige, aginunta Marcelo. Danggayan ka ah. Nasakit ti puso, pare Gordon. Oh. Ne. Agsangit ka matan pare. Unay kan aya. Adda aya lalaki nga agsangit, maipapan kan ayat. Nasakit nga rood, pare Gordon. Imbreak nak ni Sanya. Ay, ayatak ni Sanya. Nagpintas. Ganun mga opisina ni Sanya. Iso akayat kung ay kalaysa. Apay ka nung imbreak na ka? Gapo ka no, tamamarte ka. Aya. O sige pare. Agpili ka. Arak, wano ni Sanya. Arak, pare. Sige. Tagay nga rudan, pare. Uwan, pare. Shot! Sanya! Ilawat mo diri daw! Umayak man! Awan ni Sanya di tabalay, Marcelo. Napanagtrabaho. Aya. Pasensya kayo, Nana Maria. Medyo nabartakan. Ala, agawid kan. Mabalin ka dito, maturog dito'y balayo? Ay saan? Agawid kakit din. Ay ambot! Umasidag ka man dito ay barok. Apay ka din, Nana. Itulod mo man ni Marcelo di balayda. Pangaasem. Una na. Intan Marcelo. Nalaing kayaw. San labaya mo. Takas na di nakabaulanan. Tibagi na. Nagsakit ti ulo ka. Ay, agsabang gaya man. Apay ngay. Dito yung matgaya, datar tinagturugak. Ay, Marcelo. Nakaring kagaya man. Ingkagar mo saran. Adasupas alinotok. Tatang? Nay. Winaswas ni Sanya ti ayan ayat me. Anya? Nagsakit tatang. Talaga nasakit Sayang ni Sanya, numapukaw mo. Tatang, anya nga ti aramidan. Ala, tinasaya at ingkapay agdigos. Kalpasan na, mangan kanton. Numalpas ka mangan, agsarita ta na impag. Pagsaritaan ta, no anya ti aramidam. Uy, tatang. Dito'y taparangan ng agsarita. Kabayatan, ti panagpainit ta. Uwan, tatang. Pagsaritaan ta, ti parikot mo. Kasladyak maibturan, ti sakit ti panangibrik kanyak ni Sanya, tatang. Kastoy ti aramidam, Marcelo. Idjamon ti arak. Nagrigat mo ten, tatang. Anya ti pilyam. Arak, wano ti panagayat kan kanisan niya. Arak, tatang. Anay ko. Tatang mat. Agtapis kayo pa'y. Masurunak at alagakan kan, Marcelo. Tatang. Ingkay ko makasarita ni Sanya. Tagasawa kamin. Diyak kabalan na mapukaw ko ti ayayata ka babae. No agbalbaliw ka. Ada posibilidad na ngagsinublian kayo kini Sanya. Tatang. Idjamon ti arak. Ket mangsapul ka itinatalga da panggedam. Agurnong ka. Tapno adda maipanakkel mo ken kuana. Tatang. Awan sirbe ti kinataer mo, tabartek ka. Ken awan mat natalga da trabaho. Kuwa tatang. Agbalbaliw ka nanak ko. Angem no saan, makaamukan iti biyag mo.
Rabiin, ngam imay kapailaan. Kan, saan ka anabartak? Agbalbaliw akong sanya. Liklik akong tiarak. Nasaya at no kastan? Agsinublian ta ko man. Depende. Depende. Ikan ka iti do abonan. Tapno ipanaknak mo kanyak ti panagbalbaliw mo. Ngam no saan ka lataan nagbalbaliw? Sorry na angan. Talagang aglinipatan. No kasta. Addan nasara ka matrabaho? Addan tatang. May sa kami messenger janitor iti may nga opisina iti ili. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Nadalos day ta trabaho. Ay, noin tuloy ko kumati nagkuliyo. Di mayat kumamat ti panggadak ita. Una, anya nga ita. Agbabawi kan, tadi ka nagadal. Uwan nga ron, tatang. Mabalin mo latamot nga ituloy, no kayat mo? Napanunot ko matday tatang. Isungagur nungat, tapno adaramatag. Kayat ko matiag trabaho iti may nga opisina, akas kinisan niya. Nasayaat no kasta. Sige, agtrabaho ka, tapno makaurnong ka, ket ituloy mo ti agadal. Anya tigatanga, Manong Marcelo? Siyampo. Agdigo sakbay ngayon agtrabaho. Pudno gayam nga dan trabaho. Wen, Nancy. Kasta ti kayat ni Sanya. Ta syempre, no day talag barbar ter aramidam, nang runa no agasawa kayon ton, di agkonsumisyon na talaga ken ka. Ha? Saan la aday tamanong? Kasano no sakit ka gapo iti arak? Di agparikot iti panggastos na ken ka. Halakit din. Mangtad kan iti siyampo agat katangag tay nakon. Nagadupay la sa asawam. Ay na, gayam ko ni Sanya, iso nga isakit ko. Alamabitlaang, tamangalak iti shampoo. Agtoy, Manong. Ay, nantay, bayad ko. Ay na, maragsa ka nakparakan ka, Manong Marcelo. Gaputa saan kan amakit-kita nga umininom, iti arak. Masapat akan ayon iti trabaho. Tapno awan maikisay iti sweldo. Inakagura iti pagluganak di tawiting shade. Woo! Marcelo! Ni Gordong. Umay ka pa dito, pare! Saanan pare? Ang mga numaladawak iti trabaho. Umay ka kit din, pare! At da ipakitakan ka. Sige, umaya ko. Anya nga tati ipakita na kanyak. Inakman langan. Oh, makita ang pare. Nagimas day tang arak. Imported day ta. Wow. Uwan nagpaiso Uminom ta, pare. At da pulutan ta dita karne. Agituno ta kuha pare. Aglangan ka pa'y laeng, pare. Danggayan nak nguminom. Sige. Sa bagay, may salangal daw tilangan ko no bilang. Sige pare, danggayan ka. Ay, balbaliw akon. Pare, tapno makisinublian kanyak ni Sanya. Uminom takit di, pare. Ala, bukam tabasom. Gato, wala pare. Naginom ta ka rin, pare. Sige. Sige, pare. Siyat lata. Agpulutan ta, pay. Ta adutit pulutan ta. Mayata talaga, pare. Naglamuyo tatil munan. Nagimas na ito yung harak, Talaga, mot, pare. Sige, agpulutan ka. Kat ibusan taray taarak. Uwan, pare. Ilad ko dito ito gamuanan si... Ala, awan parikot, Manong Marcelo. Tinapatag, saan kang aggulo? Ala, maturog ka lat taditan. Dansay, gumatang na. Marcelo,
Nabartag ka. Ha? Itala nga na. Ngayon lang. Ay, nagsay, gumatangak iti asukar, tayhap kilo laag, kan ato iti bayad kaw. Mabit lang, nana. Oh, ato'y nana. Sige, inakaw, nagsay. Uwan, nana. Nansi, kaguro naksamot tinanisan niya. Lakit di Imbagam nga ron ngagbalbaliw kan. Ita, makita da ka dita nga agil ilad, gapo iti bartek mo. Owen, nagbalbaliwak matan. Itala da ito eh. Anay ko. Nagsakit yung ulo. Nakaturog agahan dito ka. Ay namanong Marcelo. Nabartek ka, iso nga inyilad mulat taditan. Aya? Agawid ka, tarabiin. Mangrikaw pakmuton. Anay ko, nagsakit yung ulo. Sige, inakon. Anyat orasan na ya. Alas 8 iti rabi Ay, mabalin pa eh. Inaksarong karan ni Sanya. Awan pa'y may salawas. Ngam nagbartek ka manan. Sa anak mat anabartak Ngam agat-anak ka. Nasa unina ng anakita na kaijay istor ni Nancy. Kat nabartek ka. Italada ito eh. Saan kan nagpakpakita kanya? Aging ga iti di ka nagbalbanyo. Sige, mabalin mo ti agawin. Takayat kon ti aginana. Nabanugak ija opisina. Anya ka matan, Sanya? Adda ka di pa ibagam? Agsarita ta kumapay Pues, tapno sardengan na kon. Kastoy ti maibagak. Pangaasim ta sardengan na kon. Anya ti kayat mo asawan? Marcelo, awanin panagayat ko ken ka. Inikan ka iti 2 bulan tapno ipakitam ti panagbalbaliw mo. Ngam anya tinaramid mo? Nagbartek ka manan, ket agat arak kapay itang asim marungkar kanya. Kaya't naasawan, day talabisyong nga arak ti mas napatpategkan ka. Sa nakastaasan niya. Pinainom lang amin ni Gordon. Kan istit side namin di arak. Mabalin mo matagkadkad no kayat mo. Sorry, Marcelo. Ngam saan kan ngay ayatan. Pudno ni nanang ko. Awan na saya at apagbanagak no si ka ti pakiasawaak. Gaputa mas importante kan ka ti arak. Sanya? Saan kan akayat? Ay na, Marcelo. Arak manan day tayo inumam. Agbartek manan. Gapo tadi na kon gayat ni Sanya tatang. Jak mababalaw ni Sanya. Awan ti babae amayatken ka. Nukas tamlaeng, Marcelo. Kaano ka nga agbalbalew, Marcelo? Ilintag mo kuman tabiyag mo. Addan kaayan-ayat ita ni Sanya, Mr. Lonely. Ket kaopisinaan na. Adadamanan anasayer ti riknak gapo iti dayta. Ngem gapo iti kanayon apam magbaga ni tatang kanyak, nagbalbaliwak. Talaga aliniklika kon ti arak. Ket busy ak iti inaldaw, gapo iti trabaho kas janitor. Kastan, ket agyaman ak. To'y pagayam mo, Marcelo. Agyaman ak pagayam Marcelo iti daytoy apakasaritaam. Nasayaat met takanayon ka busy, tapno maliklikam ti arak. Tasaan anasayaat, no inaldaw kamet nga umininom iti arak. Tamadadael met dayta salun at mo, Marcelo. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw para matlaang iti pagsayaatam. Ket no may papan iti love life mo, makasarak kan tumatlaang iti kaskinisan niya. Basta agbalbaliw kalakit di.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marcelo at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naim, naturogan dagiti ubing? Pinaturog ko idan Nagrigat ya gaw-awit no among laang. Numapan kan aglako kadda kami atalo ti mabati dito balay, mabanbanuga. Pakabanugam ko ma. Idinto ta saan kamit nga aglinlinis. Nagrugit mat dahito balay. Masang patak pailang dagiti pinggan ananganan nyo no agawidak. Ibagpagam samot nga wantar aramida. Ti kayat ko asawan, asikaswan met dagiti anak ta. Di mo pa ida madigos. Dagita bado da, abot-abot, di mo pa'y madait. Sa anak-anak ti asawa, tapno aramidam akatulong mo. Naglaing kakit din. Hala, gusto daytan. Awan man ti papanan ti salitaan ta. Mangan takit din. Awan ganas kon. Ni, papanam ngay. Julie, agsubli ka. Mangan ka may maisan. Nagpasugnot manan. Julie, babe, sorry na. Agtanda ka man, maturog kan. Saan ta mabalin ti maturog? Nga da sakit tinakan mo kanyak. Gan, saan ka kumamat nga ag-cellphone Nadatan dito pagturugan. Makibiyang ka man ako nakon. Idapam ko man dito cellphone mo. Nabanugak. Masahin na ko ma. Nakariin di anak mo. Ingkay timplan iti gatas. Ingkan tanijak kayat ti marungrangan. Pare Michael, saan ka pa'y kading agaway? Saan pa'y pare? Ipaibus ko pa'y tilako. Awisin ka kumamapantagi no. Diyak pa'y lamasama pare. Kunakon ka. Da kayo pa'y laeng. Sige pare, aglako ka nga rod. Julie! Julie! Apay aya? Anya ti kahit asawan da iti nabasak a mensahe dito yung cellphone mo, ha? Anya? Adda ka chat mo a lalaki? Nagkunakang ka pag-ibaan da ita cellphone ko? Isumot lagayam asaan mo ama idiso da ito yung cellphone mo. Tati lalakim ti makagapo. Iyawat mo kanyak da ita cellphone ko? Iyawat nga. Ibarsak mo ti cellphone ko? Saan ka nga ag-cellphone? Manipod ita! Asawam lang ni Julie, Michael. Saan mo mabaling aramidan nga adipan mo? Anya ti sasawan nyo, tatang? Kasta unay arigat na nga agaw-awer. Ado arigat na. Napanmukit din binuong jay cellphone na. Nagbidot kayo, tatang. Diyak kayat ti kastangar aramidam kini Julie nga anak ko. May saak nga ama. Ket masaksakitanak numadamdamag ko aparparigatam ti anak ko. Michael, nakitak dagiti anak mo asim mabat kanyak ijerwar. Imarakop na. Nasaya at tapi masyar kayo dito'y balay. Ayan nga ni Julie. Da kami lang timay, manang. Ni, tapay. Nagapa kami manen. Anya man ang tinagapaan nyo. Adda nabasak iti cellphone na. Adda ka chat na lalaki. Anya? Nasakit tinakam ko manang. Ay, kunakon kat. Idi pa'y lang adda atap ko nga dadakas nga aramidan ti asawam. Manang. Ang urnusin nyo ti bagiyo. Iso nga agsarita kayo anaimbag kin ni Julie.
Anya ti aramidam dito'y balay may, Michael? Umay ko kumasukunan ni Julie, tatang. Tapno anya? Tapno apa amanan? Tapno pagsuspit sa amanan nga dakatetex na lalaki. Kasta ka day? Tatang. Pulos, asaan mi asinaktan ti anak may? Iso asaan mo nga aramidan day takan kwa na? No saan mo akayat, akagurada ka? Huwag tatang. Ala, inka kasarita ijay salas. Ay aywam ti asawam. Julie, babe, agawid tan. Kas dailangan kalakana ti amin. Sorry. Pakawanan na kon. Berbero kanda-kanda kita anak ta. Agsangit na, nang runa iti rabi. Iso apangasim. Agawid tan. Ma'am, umayak manan aglako dito'y opisina yo. Buwan At damadlaw ko kan ka, Michael. Ah? Anya day ta, ma'am? Nakaragragsak ka mo, tita. Uwan, ma'am. Naurnos nga minan tiririmi kinibakit ko. Kasta? Diningag ko ti balakad yo kanyak, ma'am. Nasayaat mo't no kasta. Anyaman ariri itinagbautan dagiti agasawa. Nasken apagsaritaan nyo anaimbag. Taday tatitulbag ti panagkapya. Masapak nga gawid ita, pare. Kumusta kayon kanibagat mo? Mayat kamin. Imbag man. Iso nga rod ang masapak nga gawid. Inak man i-date ni bakit ko. Talaga? Awan pare. Nabayag namin asan ko nga in-date ni misis ko. Ayan nga ti makan, bakit? Mabisina kon. Saan ako na nagluto? Tado ti kilabban. Nangan ka din dagiti ubing? Nakaturog dan. Ha? Pinaturog mo manin ida. Asaan da pa'y anangan? Tanya ti kayat mo. Pilitak ida no saan da kayat ti mangan? Day takot nga minta cellphone manin ti aramidam. Di mo man lam asikaso dagiti anak ta. Itaakla nag-cellphone. Itad mo man kanyak ta cellphone. Ay, hindi mo alam ti cellphone ko. Agay ko, abay nga gidurong ka. Tapno maalak ti cellphone mo. Isublim kanyak dayta. Maamwak laeng no asino ti kachachat mo. Buungak manin ti cellphone mo. Adumanan tilakom ita pare. Kasapulan pare. Anya dya intiks mo kanyak? Nagapa kayo kan ni misis mo? Wan pare. Naiduron ko. Gapo ta inagaw ko ti cellphone na. Adda nabasa mi dya cellphone na? Adda pare. Iso ti pagsaksakitan tinakam ko ita. Anya ngay deta nabasa ang pare? Adugayam alalaki ti kachachat na. Anya? Kat ti dakas na. Simrek iti group chat. Dagiti ang birbirok iti kapartner. Ha? Adda nakitak asik si a picture na. Ngayon send na kadagiti lalaki iti group chat. Anya? Isumat lagayam adi na maibatan ti cellphone na. Taday ta ti makagapo. Ay, unay matanday ta pare. Apay nagbirok pay lang iti sa bali ni bagat mo. Umay kalat aglakom. Uray agtutudo, Michael. Wen, ma'am. Ay, anggam kita amangan mat no agsakit ka. Awan mat ngamin sa bali anam na maak, ma'am. Nagyak agtrabaho. O sige, lakwang pay nga umuna dagiti staff ko. Yud o din akon. Agyaman ak, ma'am. Ipaibos mo day talakom dito opisina. Adumat kisukim dito ay. Ma'am, adda man ang problema may kinimisis ko. Inulit naman yung dyan inaramid na ide. Makichat man ang kadagiti lalaki iti group chat. Unay matan ti asawa. Mabaybayan naman ang dagiti anak mi. Agan anos ka, Michael. Patib ka ram ti pakinakam mo. Mapan ka nga umuna ija barangay. Ijay pay laang nga urnusan nyo ti amin. Wen, ma'am.
Ay, unay mo't daytan, pare. Aglut-luto ka nga awit mo dayta anak mo. Huwan nga rod, pare. Kasangsangpat ko lang nga naglako. Mailiw kanyak to'y anak ko. Di namatan kaya ti maidiso. Kat ayan nga ni misis mo. Jak na sangpatan dito'y balay mi. Inala na pa yung nga rod ti inaudi nga anak mi. Napananda nga'y. Nagawid ay dya balay da. Kasta ka di. Huwan, pare. Kat sigurado. Agungat man kanyakon ti katugangak alalaki. Kasanuta nga rod nga'y ang makainom no kasta. Awanin na, pare. Jak masango. Da kayo langin ka ni Jaong. Ije balaydan ti paginuhan nyo. Sa maysa, nabanugak ang nagmalmalam anapan naglako. Hoy! Michael! Rumwer ka dita! Taikan ka man iti pagnakmam! Apay ka di, tatang? Umay ka ditoy! Nakaigam kayo mat itibunan. Pumatayak nuhunak pumatayak! Tatang, nabartag kayo. Agawid kayo kuman. Sana ka nabartag! Sana alumaban kada kayo, tatang. Umay ka ditoy! Umasidag ka! Agawid kayon, ket maturog kayon. Agsango kami laangan kini Julie ije barangay. Jak amon ti aramidak manang. Jak amo, numaurnos pa iti amin kada kami kini Julie. Inulit naman nga minan ti sigod nga aramidan na. Ay. Tidakas na. Makibyangan dagiti kakabagyan na iti ririmi. Da kayo adwa ti rumbang ngagsarita. Agsango kami kanon ije barangay, manang. Nasaysaya at pay. Agtungtong kami ijay. Kat noan yaman ti mapagsaritaan nyo. Nasken atong palan nyo. Nagsango kami ije barangay hall, Mr. Lonely. Nagkari asaanen a makichatpay iti sabali a lalaki ti asawak. Ken nagkari akmet adjakon saktan pay. Ngem saan latta a maikat dito'y panunot ko nga amangan no ulitin nan tumanen ti sigod nga aramiden na. Naksayan nga minan ti panagtalag ko iti asawak, gapu iti napasamak. Agladlading itak, ket no maminsan, mapukpukawanak iti namnama. To'y pagayam mo, Michael. Pagayam Michael, bilibak iti kinatibkar mo nga asawa ken ama iti pagtaengan. Ket sapay ko ma, tasaanen nga agaramid iti kalukwan ni misis mo. Saan ka ama uma amang bagbagakan kwa na? Ket sapay ko ma, tagtalinaid ka anaanos ken natibkar. Ket ituloy mo ti kinagaget mo ken kinaresponsable nga ama ken asawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Michael iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.